I'm using lotion below because I am simple than you go in. Hello everyone, I'm from my channel. I'm not sure. I'm going to say Diwali ne because Diwali se ngasi celebration ta udre agi masak su. Nako. Diwali se ngasi celebration ta udre ka ginam da khoi jum mange ba. Aduna ado khoi myam puna dum chak chamina si ai dana kan khona ri khoi gi buildings ka le ba mi sing khoi mi ohum ka ta ngai te ngai shuti chana gare. Ona khoi ohum se puna chak chamina si mai mayum dagi hinjang ha ha ba thongna ga product si na do aina meitei gi pakoura puge to ine adugi ai hoji YouTube tagi kan thiramine ba ko adugi hoji siga yengo kan siga same saba lore aduga khang siga sare ado ai video mobile dagi yengaga aina thongdoi na ko video se number ngamdre yam ado thongba lore ga marak te ulake ko ai gi jenam khara ai siga thajaba do aina khara hapchan jare ba ko gi khara ma thame yengo gi ai gi pakoura se oidore sing puri bako sing de ngau bada hapte na aduga sina kainu duni dal chini ke kado tadana suba jadra kangau to doini alu kangau maga karon kangau maga to doini bako ngasi ja yo patira कहते इधर भी बड़ा करते हैं ना थोड़ा थोड़ा सा बड़ा बड़ा करो बुको गेट इसके कना रंगोली साई आम द चोक नान राउंड जी हैप्पी दिवाली इना लोरे जिक लोरे अनि ngak लेगा आई गो ठीक है दीदी मैं जा रही हूं हां ठीक है दीदी प्रोग्राम में तो यहां बको कोई सिगी यूनिट ता अदम याम यार गदी एदु वीडियो में मते हापके अदुगा की लोशन कंटेंट मसिंग से उचा के नाम दी यूनिट असका मेकअप तो बई पचे पुला ए सा से कोन एक माइसेलन खटप्रा आइना ngasai तुम होगलग अयुक्ता मल्टानी मिट्टी की पैक्स ने की बको aina yukta nature sure gi multani Mitti powder se face pack to thopani buko mamai da ai gi si se yam nungai se mamai de makhan gi sina basu yai sam da oiro mai da oiro makhan myam sina ba yara mani ne ko as masa gi oiba rose water am su yare brush am su yare aduga changon bagi spoon am su bibire e aduga siga yauri sing se loina mai kamai na sina duno ha bagi mai menu am su bibire e ba ko dry skin oiba oily skin oiba the anti pimples body scrub dark circle yam ear ko dull skin akhoi masam da su dandruff leiba adugum du sina ba yai aina hojik sina du sina face pack for oily skin se oina tauge mamai da ai mamai se humang yam tho e dagidi akhoi gi oily su yam oeba duduna si se sina ga di khatang kana ba du mai ui aduna ina hojik mamai se si maga chattunga da makeup tawdunga da si hana mamai da tahoge to ini ba chalamdai matam da taro ju fajade ba ko ayu man ta da tahoraga di mamai gi do ai di nungai ja ba ta e tum hoga patang ai sak se ipo mai pomai तुम मोगलक बगा को करी तौदंगै सिहान तौनी होरेंदी चतोइनी कायना वाखन गदम सागत पदो हाइतरे इवनिंग ता प्रोग्राम तौनी खोटकनी कायना याम नुंगाइना तौजबदो अदो खंगदे होरेन कमाय तौदबा येंगसी को अदुगी आई ममाई से ममाई ममी मनातोन करी क्लासे लोइना आई ममाई से संग सुंगांगजल हंद के तौइनो खंगदे अदुनैना अंगांग मफम सु फजाना तौना तैरे aduga ko khanau su tei ba kaw gano ai di khanau su tei anam na kai na mamai se ngor kan da khanau ngau da bodo adu nungai ti ba ko adu du ge na animak to ngau halle sigi product se pam ta raga di ko ai link description da chira mage myam chara ga adum check out to san ba ya gani ko adum yam ai hozik na ko ya to ge nahan gi blouse am fazare am ta chati ai ngon da faza to edo ai mamai makeup se to bolo mamai makeup am to phawa tau gi ga du la am kala am ai hozik lotion be lore ba ko ai jam simple da ni ko ai na ki ba makeup se ngasi ti yam hands na ka shu ke re do ai gi faza ba blouse se li le du ga sarees na kam in na ba da yenga lak ka na ka ai hozik lotion la lore ba ko ngasi di nang der khara ko mamang di lotion jai ni du ba nang ta papa so se lotion la lore adu ga khoi ma cha lotion lore ma cha masak tam te chingan gi mama masak tam te chingan gi Selayan si se khoi gi gate ni wow didi happy Diwali huh
दीदी इधर देखो। अब लोइना फमी सिगैसिगा अखै मानवी सिंह यावना अदुगा हुजिंगा कई प्रोग्राम तौबदो येंगनी क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो मैं अभी देखते हैं कि क्या प्रोग्राम होने वाला है देखो